Uslovi i cene iznajmljivanja bicikala su identični otkako je uveden sistem. Bicikla se mogu iznajmiti na sat vremena ili na dnevnoj bazi. Od početka sezone NS Bike sistema ostvareno je čak preko 21.000 iznajmljivanja. Da je u pitanju jedan ozbiljan sistem koji je prerastao već i u brend Novog Sada govori i činjenica da je broj sugrađana koji ga trenutno koristi preko 3.800. NS Bike sistem trenutno raspolaže sa 10 stanica za iznajmljivanje bicikala, a s obzirom da je veoma pozitivan odziv kako sugrađana, tako i posetioca našeg grada, opravdana je izgradnja još jedne 11. stanice za iznajmljivanje bicikala sa čijim radovima parking servis počinje danas na Beogradskom keju. Kao i postojeće stanice, i ona će imati 14 mesta za ostavljanje bicikala i bit će pod video nadzor. S obzirom da je interesovanje građana veliko, parking servis planira da u budućnosti proširi sistem i poboljša uslove. Planiramo da nastavimo ovaj trend i svake godine otvorimo bar po još jednu novu stanicu za iznajmljivanje bicikala i naravno unapredimo postojeći sistem. Pored toga, parking servis ulaže i u izgradnju novih parkirališta za bicikle i time želimo da podstaknemo sugrađane da što više koriste bicikl kao prevozno sredstvo, stvarajući pogodne uslove za to. Kovčan je poručila da je sezona korišćenja NS Bike-a fleksibilna i da će raditi sve dok to budu omogućavali vremenski uslovi.